Alah. Nah, ya embebek jeung embebek lur. Bebek enceker. Tuh, lur. Sampurasun kembali lagi bersama sebuah dongeng payung. Aduh, semuanya hari ini pada sehat. Semoga semuanya hari ini pada sehat ya. Sehat jasmani dan sehat rohani, yang pastinya sehat pandang ngurus selama buat anda dan buat orang lain. Ini lur si Gondrong hari ini lagi emplogan review emplogan. Si Gondrong lagi di kawasan Jalan Raya Cisayong lur. Lapar tengah peting. Lapar tengah peting beli sangu lur tuh. Soto maya. Di Jalan Raya Cisayong lur. Bersama Komandan Sam, Ustadz Sam. Lanjut lur. Oke lur, teman-teman, kita lanjut mamam. Dia menang beli lur. Alah. Nah, ya embebek jeung embebek lur. Bebek enceker. Tuh lur. Ditempaskeun komandan mana? Yang Ustadz Syam lur. Oke lur, langsung saja kita kuapkeun amblem. Lur. Ada karetnya. Tutorialnya kita digini-gini dulu, langsung dibuka. Set. Udah dibuka gini langsung. Tuh, amparkeun. Wih, nasinya mantap lur. Gede pisan ieu mah, versi tukang kaleuweung. Wareg. Wareg ieu mah lur tuh. Tuh lur. Ada ini juga ceker. Sambalnya ada sambal engkol. Iya entak awo entak warag lur. Oke lur, sebelum makan kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saosna lur. Lur, makan lur. Buat teman-teman, mari makan. Ada bebek kapung ya. Ulang cobaan langsung. Bismillah. Uapkeun amblem. Gurih, empuk, pulen lur. Amoh, nggak keras.
Anguna wapkeun amblem. Cabenya lumayan Hah? Wapkeun amblem. Lapar Di mah sekali juga apa? Uh. Dagingnya empuk, amuh gak keras loh. Tuh. Kamunya wapkeun amblem. Lap amblem. Gembul kok. Gondrong gembul kieu. Lapar meureun. Besok dan curiga sandahar. Atur nuhun Pak Ustad katampi. Mugia sing jadi tulang, sing jadi sumsum, sing jadi balung, sing jadi bagal pangawasa, sing ngancer kana otak. Barokah manfaat. Selamat nu bere, selamat nu dibere. Mari loba teh eueuh di dituna. Amblem. Nyakeun. Beakeun ya biar di warungna meuli loba deh. Dagingna lur. Mantap lur. Wapkeun amblem. Sambalna mantap. Bebek digoreng rasanya bumbunya meresap ke dalam, empuk, nggak lihat. Masih muda bebeknya, lur. Amblem. Dikarenakan sudah habis lur, nih habis, tinggal sambalnya, suap deui, belum. Cukup sekian dulu dari si Gondrong Nilayung. Semoga dulur sehat sadayana, sehat semuanya, sukses bersama, maju bersama. Yuk segitu aja dari si Gondrong Nilayung. Yuk sampurasun rayu rayu walu ya kasan nama kawasa.